aufmerksame Anruf vom Helmut, oder? It's a howler from the England goalkeeper. I think if you watch Paul Robinson's starting position, he thinks quite rightly as well that the cross is going to be an outswinger. Therefore, he gets himself in a position where he's going to come and take it. See, look where he is now, and this completely catches him by surprise. And in the end, I think he touched it against the bar. He did, and Karani was on hand for the simplest of goals. It's Ben Snyder with the cross. Robinson here pushes the ball against the crossbar, falls back into the net, and the defenders are so shocked that they can't get close enough to Karani. Det bliver også løftet, men i favnen på Thomas Sørensen. Kjellberg. Jon Dahl. I kamp med en hurtig Ashley Cole. David James kommer ud. Stadig Jon Dahl. Og Ashley Cole. Den lever nu. Og der er mål. Der er klasse. Simpelthen. Godt arbejde af Jon Dahl. Fremragende aflevering, der kommer helt over fra bunden af det danske forsvar. Og splitter fuldstændig englænderne til alle vinde. Eller for alle vinde hedder det selvfølgelig. Ja, det var lige netop det, vi snakker om. Vi skal være farligere. Det er aflevering, den lange aflevering på tværs fra Kjellberg. Og der snakker vi om målmand og koncentrationen. Hvad skal David James derude, når Ashley Cole har situationen under kontrol? Hvorfor bliver der plads? Hjælp om det, og det er det, det er rigtigt. Hans 11. mål. Jon Dahl, der slutter Dennis Rommedal. Og Danmark er altså på 1-0. Det er de kontraspil, der vil noget det her. En lang aflevering. Og så selv så en hurtig mand, som Ashley Cole ikke når ned.